Good morning, gentlemen. Today, sini lokoni barok today jatta jan channel Naithok mai. Dini ke kaza sokhaja or to belai mela sela rogung kar jaga tin phaja sing kaisa sini lokoni ke posa barok ni thali or Twima go Twima kha jata sinau jaga thai iko Sakam gada sokale jak sing osa bekini osa bar lagen he lebel tila jang ke nai dang di repa sak ke le tabo or posa bar jang mai sini bata sarok tongu thalui or jas narkra mun thasar ne mun thasar ne 50 ta marok Masih morok tamang teman narkra ba lero ke yang ready khai tunggu ro akon ro mai ro bogu ke te onero khai tunggu posa de barok kene na tamaro har men ro dulu ro ste benan le ha ya ke mai ro pok phala ha Emang marung pai manas ne, kan hole posa barung itu marung bisa nanggu. Or jaga cuma sema de nai, thikna de nai, hamaru go nang nai. En bange kita bok marung or bukan aku si 10 station ni nai ma pesna. Lehi ya 10 kan toy pela. Tabo posa barok lai tang ha semara lokoni ke Twima go khono lai bede jatan lokoni barok be pal ke joto kah kren ke bosoro parngen bange khono lai di kah ke tabo ke sema mani nai tang sema de semang na Marungo sema Naithok sema yana thikna de sudu thikna de sema de hungu ke sentabo posa barok bai ya kongui hanglani tabo noko ke no jatna chechini lokoni boro no jatna ma bag na Jotno baksar na yang posa. Adi bag bain kamera. Ke sare si posa na masana kisa. Guri bag na ta nog guri bag na. Kalau ke abad apa ni?